خب درود هموطنای عزیز، بینندگان مخلصا. راستی یک جا رفتی استادیم، یک جا اومدیم ایستادیم. کمتر ایستادیم در یک جا یک خوراک خوردیم. حضور معذرت. انا خواستم کمی بگیم که یک دو مسئله همین وقتهای آخر شده ایستاده است. در این مسئله ها کمتر فکر نظر ما گپ زنم. برای چی خواستم افیر کنم گپ زنم؟ بسیار انسان ها در تای کامنت ها می نویسند نوارها که یعنی کاری تا چی هست، تا چی کار داری، این کاری تا نیست، چرا تو گپ میزنی. خلاص هم خیلی گویم که گپ ها می نویسند. ببینید دوستای عزیزم، هموطنای گرامی، یعنی شما را هم خیلی واسپیتات کردگی است که ترا کارت باید نباشه یگان چیز ده، یعنی در پیشت هر چی می شود تا پوش نگاه نکده برو سرا. اما همون روز می شود در سر تو میزنه، در سر تو میزنه. برای که خلق هم خیلی واسپیتات شدگی است و کسی با کمک تو یا از پشت تو گپ نمیزنه. اما مرا خیلی واسپیتات کردگی نیستن. مرا گفتگی هستن که هر یک جای ده میبینی یک آدم اگر مشکلی داره دستی او را بگی، نگاه که، پرسش، لباسی او را نگاه نکه، احوالی او را نگاه نکه. برای همه مرجوده مرا مگر یک از الکش هم باشه، غلطیدگی خواه رفته باشه، رفته خیزونده او را بگیم که چیکار میکنم، احوالش هم میپرسم، یوردن در کره، چی در کره، زنگ زدن در کره، آب میخری، چی میخری، چی بخوابی. به طرف نمیگذرم. یعنی مرا همین خیلی تربیت کردگی. اگر هر یک تایما و شما در قضیه یکدیگر، در احوال یکدیگر یعنی به طرف نمی بدیم، ما در این روز آمده نمی زدیم. неправильная تربیه یعنی تربیه خطا در خانه سر می شود که کاردار نشه گفتگی گپ ده. میفهمی نمیره؟ برای چی ما کاردار نمیشیم؟ اگر حوض این قضیه را ما کاردار نشیم فردا چی می شود؟ یعنی باید امروز پگه را فکر کنیم که پگه چی می شود. ببینید دوستای عزیزم، برای شما یک سوال بتم. یک آو است، یک آو. شما در آو بازی میکنین هر وقت. یک آدم میگه من در دورانی اما آو نه یک مار دیدم یا یک کرکدیل دیدم یا یک نمیدونم یک چیزی گزنده دیدم در همون آو در اومد. شما بازی میکنین در آو، همون بسین ده یا همون کانال در اومده آو بازی میکنین، همون حوض ده که در حالت یک آدم دید یک چیزی خطرناک داخل آو شد، از کیم که جو گریخت آمد و داخل آو شد. من باوری دارم یگان تد نمیداره این آو بازی کنی. وطنم مثل همو است. یک تجار، یک آدم پولدار، یک آدم دارنده، یک آدم کلهدار مردم جای کار میته، نان میته. مثال میگیریم، بیایم بابک زنجانی را فروخته، چی شد؟ صدهای انسانی که در تاجیکستان میخواست اینوست کنه چیکار کرده؟ گریخته. صدها مردم تاجیکی که باید جای کار پیدا میکرد کارخانه ها که شده میشید، اما آدم های عقلدار نیامدن، ترسیدن، ترسوندن. گفتم که در آب بگن که یه چیزی خطرناک است یگان تا دو بازی نمیکنه. زید سعیده بردن زندان کرده، صدها جای کار داشت. چی شد؟ یک انسان اینوست میکردگی، یک انسان جای کار ارگانیزه و تشکیل میکردگی انسان میترسه نمیدروه، بازار تاجیکستان ده نمیدروه، برای که خطر داره اوجا، خطر داره. مثال میگیریم 1000 تا خیلی اینا امید 88 تا صاحب شه زپرافکش کشیدن گرفتن. بگیم که چیکار کرده؟ حاضر دیگر انسان ها، تجار ها، آدمی که در تاجیکستان جای کار ارگانیزه کنه بیا یک چی بکشویه و
як одаме мисол оддӣ брава ҷои кор пайдо куна намекуна ин кора. яъне мо мардум дар минус мерем, экономикаи давлатмон дар минус мерава. мо барои чӣ кордор нашам? ин як шахсияти эмомалӣ раҳмон ё шахсияти як инсон дар ин дахолат намекуна. ин дар кулли миллат мардум дахолат мекардаги чиз аст. умарали қувват ва киштан ҳамаи ҳамёро ҳозир ҷамъ кунем. умарали қувватов, зайд саидов, бобак занҷонӣ, ҳамаи ҳамёро агар мо умед 88 ҳамёро ҳамаша мо ҷамъ кунем, агар ҳамё даҳҳо ҳазор ҷойи корӣ ба мардум медоданд. ҳамин инсонҳо ҳозир ҳамун даҳҳо ҳазор инсонҳо ҷойи кор дар дигар кишварҳо рафтагӣ меҷӯянд. мефаҳме намира? шумо просто дуруст дарк намекунед ин чиза ки ин хатар ба миллат дорад, на ин ки ба як инсон ба як шахсият дорад. имрӯз ман 100% боварӣ дорам, ҳар инсоне ки дар тоҷикистон пул дора, уже ӯ инсон тарс дадромад ки барои пулаш меян мекишанд, медизданд, мебаранд, мекишанаш ва барои гум кардани пул метарса. яъне ки ӯ меҳнат кардааст, кор кардааст, ҷамъ кардааст, бизнес кардааст, тиҷорат ва ғайра корҳо кардагӣ ҳаст ӯ инсон. имрӯз ӯ инсон метарса дар тоҷикистон корхона бикушоя, метарса хича нишон бита, метарса пулша дар як ҷо инвестировать куна. сабаб чӣ? сабаб ки агар бидонанд ки ӯ пул дора, ӯро киштанаш мумкин аст. ин тақдири миллат аст, ин тақдири раҳмонов ё тақдири як инсон нест. ин тақдири миллат аст. дар инҷа инсонҳои боақл, инсонҳои доно, инсонҳои мефаҳмидагӣ, инсонҳое ки калла доранд, кор мекунанд ба пул, тарсондани ӯо, гирезондани ӯо минус дар ӯо намешава. ӯ пулдор аст, пага пулша мегира, меброя, мерава як давлати дигар, ё ки аз як давлати ҳамсоя, аз як кишвари дигар як инсон мехоҳад дар тоҷикистон инвест куна. баъд аз ин хабарора дида намекуна. ту беҷои кор мемонӣ, ту ва ғайра дигар инсонҳо ки мо як инсон як корхона бикушоя ва як инвест куна, ки мо мисол 100-200-300 оила дар уҷа кор карда зиндагиша мебара, 300 намун оила бенон монда истодааст. шумо дуруст дарк мекунед барои чӣ ман дахолат карда истодам? ман барои ӯ нест ки як одам мурд, ман барои ӯ нест ки раҳмонов намедонам дигар кас боша. ман барои ӯ дахолат дорам ки мо агар инсонҳои тиҷора бигрезонем, инсонҳои боақла бигрезонем, инсонҳои босавода битарсонем, бигрезонем, вақти гаранти дар ҳаёти ӯ, гарант дар пули ӯ, гарант дар моли ӯ, гарант фардо фарзанди ӯ да зиндагии ӯ да дода натона ин давлат, одами сумдор намеяд дар уҷа кор кунад. вақти одами сумдор наёмад, кор накард, дар уҷа як чӣ накшод, бародари азизам ту бекорӣ, уна бародари дига бекора, уна бародари дига бекора, уна апа бекор мемона, уна модар бекор мемона, уна хола бекор мемона, уна амма бекор мемона, бекор мемона. ва мо 2.5 миллион неву, баъд 5.5 миллион, 6 миллион мешавем муҳоҷир. ҳамаи тоҷикистон меброя мерава, зимистон да ховкунӣ меян, ранги хирс вори дар тоҷикистон хов мекунанд, баҳор шид мехезанд, ҳуй мехӯранд, мераванд. мо барои чӣ дод мезанам? ман барои чӣ мегӯм? ман фикр накарда истодам мурдани як каса, мурдани ду каса. агар намекиштанша мемурд, дигар инсон ҳам мемурд. аммо дар ин ҳолате ки ҳозир шида истодааст, гирезондани инвесторҳо, гирезондани одамои баақл аз тоҷикистон, ин ҳукумат намедонам чира фикр дорад. ин ҳукумати раҳмонов ман намедонам чира фикр дорад. баръакс дигар кишварҳо барои овардани як инвест ки ҷои кор организоват куна як инсони боақл, бовар ки ҷоношо наметан. нами давлати Полшае ки ман қарор дорам, ҳамин тиҷоратҳо инвесторҳо аз хориҷ ҳастанд. ҳамаш мефаҳме намера? барои чӣ ман месӯзам? барои чӣ ман дод мезанам? барои чӣ ман дард мекунам? барои чӣ ман
мегум ин чизоро барои он ки ма як одама не, ман зиндагии миллата фикр дорам. ҳамватани азизам, зиндагии тира фикр дорам ки чӣ мешава ояндата. Ту марди кор мешавӣ оянда. оянда ту дигар давлат мераи корковӣ. оянда ту хорзор мешавӣ дар ҳолате ки дар ватан чаро корхона нест, чаро ватанда мо кор намеёбем. гуфтагӣ савола ҷавобош инамӣ аст. гарант нест ба инсонҳои дар тоҷикистон меомада кор мекардагӣ, ҷои кор ташкил мекардагӣ ки то ки ман ту вори бесаводо бирем дар оҷа кор кунем, то ки ман ту намефаҳмидагио бирем дар оҷа кор кунем, оилик бигирем, занги телефон оилаҳо гиш намемонанд. мефаҳме намера. мутаассифона шумо дуруст дарк намекунед ин чиза ки ман барои чӣ дод мезанам, ман барои чӣ гап мезанам, барои чӣ ман садо баланд мекунам. мутаассифона шумо ин чиза дарк намекунед. ҳозир наму гуфтагӣ ном гирифтагӣ тиҷором агар дар тоҷикистон мебуданд, ҳазорҳо тоҷикистониҳо Россия нарафта дар тоҷикистон ҳамун як зиндагишона медиданд. лекин мутаассифона уш зиндон, иш зиндон, иятай замин уш дар греза шидан биромадан бирафтанд ватана тарк карда тоҷикистона. анамо қадар одамо имрӯз сеткашон дар дистошон, либосошон дар дистошон ҷои кор мекованд. мефаҳме намера. ба ҳамаи дӯстои азизам салом. ҳаматона дӯст медорам, хусусан ба модарон, модаре ки доимо моро гӯш мекунанд, тамошо мекунанд. саломи гарми худмона мерасонем. мутаассифона бисёртар гап заданӣ будам, аммо занги телефон шид. раҳ дирозай бояд рафта расиданам дар кор аст. дар ин масъалаи ҷои кор рӯзи душанбе эфир мекунем, суҳбат мекунем. худо нигаҳбон, ёру мададгортон боша ҳамватанои азиз. бигем бо мебурем. фикр назаротона бинависем ки барои чӣ ман дод мезанам. туғрӣ будааст фикрҳои ман ё хато? агар дар як ов як мор бидроя, шумо медроед овбозӣ кунед? намедроед. ватанам инамихел аст. хатар дошта боша ҳеҷ кадар уҷа намедрояд. саломат бошед дӯстои азизам.